بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الحمد لله رب العالمين الذي تفرد بالبقاء وتحجب عن الأبصار الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه ولا يهتك الأستار العليم الذي لا يعزب عن علمه هواجس الضمائر وخفي الأسرار أحمده سبحانه وتعالى وهو الملك القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها صار من الأخيار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي أيده الله بالمهاجرين والأنصار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما أظلم الليل وأضاء النهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah maka tau tay manghuran
Tatap kita niyo tumukbal sin pagsarang sukol iwan pamuji pamahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin ha mga kanikmat-nikmatan yanug hara niya kato taniyo di na masaypua intaud. Mga katawtay manghuran daing ha mga salagbo-lagbo nikmat sin Allahu subhanahu wa ta'ala amo na laungta in nikmat kabuhi. In nikmat kabuhi ini mga katawtay manghuran itong daing ha mga salagbo-lagbo nikmat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkanda in mga manusia wayroon nakapagsaddiya paadlaw akhirat ang pamiyabot na inggantaan sin kabuhi nila. Amuin kiyawa na sin Allah subhanahu wa ta'ala inigdeng kanila nikmat kabuhi. Mangayo-ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangayoon nila wayro nga ing buat malaingkan nikmat kabuhi ini. Misanda kuman sa saat makabalik sila maripadunya. Allahu Akbar. Mga katawtay manghuran in ini pandugahan tanyo marayaw. In mga manusia amuin yabutan na sin kamatay nila. Mangayo-ngayo pa Allahu Ta'ala. Bang sadya makabalik pa sila maripadunya. Misanda kuman sa saat inwayroon na kahinang karayawan mabaya magbalik marihuminang marayaw. Ammal ibadat in mga wala nakapagtawbat na pardusahan mangayo-ngayo pa Allahu Ta'ala magbalik maripadunya supaya magtawbat. Sumangawa ubos na yung parakala, ubos na in amuin nikmat kabuhi. Hangkan na ini mga katawtay manghuran day nga mga salaggo-laggo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin subay tuod halgaan sin kita niyo. In mga silayat to na ngayo-ngayo sumagawa wayroon na dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala na in kita niyo yari pakato tanyo nikmat kabuhi na subay sa uton sin kita niyo ipag-ammal ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga katawtay manghuran in amuin nikmat kabuhi ini pagtahon siya pursatud dahabiyah. In halga niya mga katawtay manghuran golden opportunity. Subhanallah. Ngiyanan siya pursatud dahabiyah. Bulawan in amuin waktu ini. Hati niya mahal ka mga katawtay manghuran. Subay tuod di lupasun sin mga manusia amuin masi-masi yaon papiagbubus kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kabuhi ini. Tanda sin halga niya mga katawtay manghuran makaminsanda apabila dimatung na in malakal maut karena tumangso sin kabuhi sin palniyawahan hatau yaon pa kanya in kabuhi nagnanapas pa na di na magbalik mga katawtay manghuran. Wayroon na pagbing wayroon na hangkan na ini mga katawtay manghuran pursatud dahabiyah golden opportunity subay sa uton sin kita niyo hipagsaddiya pa adlaw akhirat. Hangkan na ipangadyan tanyo mga katawtay manghuran harum ini amo na lang tayong pagsaddiya pa adlaw akhirat. Babayari pa in nikmat kabuhi masi-masi kita niyo makapagsaddiya pa adlaw akhirat. Sin adlaw pagtulak daing hadunya pa adlaw akhirat ampain pagtulak ini mga katawtay manghuran sa layo-layo wayroon destination niya amuin
makanta ta, indatung ta. Bukom biasin pagtulak-tulak din diha dunya, bangin destination mo, harap pa Manila, napuasang ka dyan, simampay na kaw. Bang daing ha mga Saudi, harap mari pa Philippines, puas siyam jam, simampay na kaw. Ampa in pagtulak-tulak mga katawtay manghuranday nga dunya pa adlaw akhirat, salama-lama mga katawtay manghuran. Wayroon na pagbalik, salama-lama. Di mo kay nga tamang pila jam. Manuituyan na. Wayroon na paglingi. Ampa mga katawtay manghuran, makaminsanda. Damikyan tagha na sadya in pagdatong sin flight sin pagtulak ini mga katawtay manghuran. Hangkan na ini mapatutuod pagsadyahan sin mga bariman amuin wayroon buli rapat hipagbak nila in adlaw pagtulak ini daing hadunya pa adlaw akhirat. In iyan mga katawtay manghuran, hiyahati kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'iqatul maut. In katan ginhawa takakabuhi, wayroon buli rapat makananam na sadya sin kamatay. Ayaw pakahat kita nyo ini, misan in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadtuna miunana paadlaw akhirat. Salbiarayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bunal to din ikaw ya Muhammad, mapatay. Damikyan in sila yadto, mapatay ra. Muy damat to paadlaw akhirat. Hangkan na mga katawtay manghuran, in pakaradyaan ini, subay pagsadyahan. Sa obiyarayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, way pagduarwa, hipagbaksin kita niyo, katan, usog babae maas bata, kawasahan iban sin bukon, altaan iban sin bukon, hipagbak nila in adlaw pagtulak ini. Amo na mabut na in amuin kamatay sin tiap-tiap hang katao. Mga katawtay manghuran, in pakaradyaan ini, lando tod siya, mahal ga. Amuin subay taliun, sin kita niyo, yari pa in nikmat kabuhi. Sabab mga katawtay manghuran, bang ini mapahil-pahil, amo na indagpakan in manusia, wayroon siya nakasadya. Uno-uno na lutuanan, dahon pa adlaw akhirat. Tanda sin halga niya mga katawtay manghuran, sin pakaradyaan pagsadya ini pa adlaw akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala, giyaitaan kita niyo, sin pagluto haadlaw pagtulak ini. Tanda sin halga niya mga katawtay manghuran. Paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Paghinang kamu lutuanan, sabunal to din sarayaw-rayaw na lutuanan, paadlaw akhirat, amuin subay nyo sabdiyahon, amo na yung pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-amal ibadat mo, paghinang mo sindiakan, pag-anib mo dayong haliangan, amo yan in sarayaw-rayaw lutuanan, sabab amo rayan in maka dihil kamumpaatan, amo rayan in makasannang kay mo hadlaw gana-gana, amo in lapasun kaw sin Allahu ta'ala day nga siksa niya, sarta hanugharaan kaw rahmat, amo in pasurun niya kaw panamsulga niya. Sabab sin pagmabuga mo pa Allahu subhanahu wa ta'ala.
Am paingkatan pakarajaan den di dunya in iyan hibin mukatan. Hangkan na mga katao tay manghuran, subaitan yu halgaan. In sarayaw-rayaw lutuan ang tanyo ini. Daran tanyo, tiyatali, iman paglugtuan tanyo. Sabab amura ini, in sarayaw-rayaw lutuan ang tanyo, sarta amura ini, in makadkato tanyo. Paadlaw akhirat. Amo na yung pag-amal ibadat. Mga katao tay manghuran, ampa in amuin pakaradyan sin kita nyo manusia, den diha dunya nahangkaray da, sarta mabiskay, maglalabay, biya sin paglabay na sadya sin hangin in waktu, mga katao tay manghuran. Sa kahaba, lumabay inyadlawan iban sinduman, tumtumuntan nyo in kita nyo magsusuok isab paadlaw akhirat. Amo yan in pakaradyaan sin kita nyo rin diha dunya. Haupo da, in masatan nyo rin diha dunya, sarta lando pa yung biskay niya. Kitaan nyo mga katao tay manghuran. In tahun 2018, biya dahangin, limabay na sadya. Pilay room da kuman, tahun bago na. In ini mga katao tay manghuran, pamintangan, sin amuin biskay sin waktu. Subay tanyo pagsadyahan, in amuin susungon tanyo amunin adlaw akhirat. Amo yan mapatot hinangon sin manusia den diha dunya. Ang palaw tay maglami-lami, na in iyan mga katao tay manghuran, di magtup. Sabab kal na in hakikat sin pag-iyan ng tahon bago, in iyan kaya hilangan in kabuhi mo hang katahon. Magsusuok kaw pakubulan. Labi luba na tuod, hangkan di kita nyo manjari, maglami-lami hayni, sabi ni ini, bukon kakahinang sin amuin agama tanyo, agama Islam. Liangan kita nyo maningod-singod. Mga katao tay manghuran, in ini na subay mahinang pangadjian sin kita nyo. In biskay sin waktu, min biskay sin waktu, wala kya sayuhan. Narangkaw wala panakahinang sin pagsadya, hatahon 2018 limaray, na masi-masiyon pa waktu mo. Pagtawbat ka fa Allah, sungiin pag-ibadat mo, pagsadya mo. Narangsaw pa maisab, pagkita mo sin nahinang mo, halom sin 2018, mataod-taod din na amal ibadat mo, pagsarang sukul ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pangaywa pa Allah ta'ala murah-murahan tiyayma, kayo mo in amal ibadat mo. In yadto na, nakadeposit na, nagtatakad kayo mo, intong baspahala haadlaw akhirat. Amo yan mga katao tay manghuran, in hakikat sin waktu apabila amuin manaykod na kato tanyo. Bukon lang tay paglami-lami, hambuk tabiin mga katao tay manghuran, dahing ha mga ulama, aagsuan sin pag-agama, hi Imam Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Hambuk waktu piyangasuan siya sin hambuk usog. Ya Imam, kayfa asbahta? Uno lang yung pangatud mo sin adlawan sin dunya. Atawa mauno-uno in yadlawan mo rin diya dunya. Uno in aki sin hambuk. Alimur Rabbani ini. Hambuk alim sin mga tabiin. Aboy nakapagguro kan Anas ibn Malik radiyallahu an.
laung niya, kaifa birajulin yartahilu kulla yawmin marhalatan ilal akhirah. Biadiin laung niya, in pag-ianon mo yadlawan din di hadunya, amin sa kahara adlaw lumaray, magsusuok sabkaw pa adlaw akhirat. Subhanallah. Hakikat sin dunya mga kataw tay manghuran. Hakikat sin kahalan tanyo rin di. Sa kahara yadlawan lumaray hakabuhi tanyo, magsusuok kita nyo pa adlaw akhirat. Uno na yung kaya sadyata niyo, paamuin adlaw akhirat ini. Amuin pagtulak, landuin layo niya. Ampa, isa-isa mo rin tumulak mga kataw tay manguran. Wayroon, iban mo, isa-isa mura. Nain adlaw akhirat mga kataw tay manghuran, in iyan, amo yan in kabuhi tanyo kakkal. Hangkan na subay halgaan tanyo in pagsadya kanya. Bukon biya sindain dia dunya na kita tanyo na mga kataw tay manguran. Lumabay sadya in yadlawan, in duman niya, in biulanan, in patahunan, di kasayuhan. Nabiya na sadya lambong, wayroon na. Hapanumtum tanyo rakuman siya mag-exist. Adapon, amuin, kananaman tanyo pa ito, wayroon na, limabay na sadya. Nabiya ayan, in amuin, dunya ini. Adapon in adlaw akhirat, hangkan na suway tanyo pagsadyahan, sawab amu yatuin kabuhi tanyo kakkal. Amu na in adlaw akhirat. Hangkan na laungi Muhammad ibn Wasi' in yadlawan din diya dunya, sa kahara lumaray, magsusuok isabkaw pa adlaw akhirat. Allahu Akbar. Mga kataw tay manghuran, hangkan na in kaaunan niya, dum apabila mang siya matug na, in kaaunan niya mga kataw tay manghuran, magwasiyat na siya pa mga laom kaluwarga niya. Magwasiyat na siya pa laom kaluwarga niya, sampay hikabtang niya, astaudiukumullah, hipaminta na kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, pala'allaha an takuna maniyati allati la akumu minha. Adakala amuna ini, in kahinapusan, dum ko, amu in maun na, in kamatay ko di na ako makabangon. Biyat yung kauna ni Muhammad ibn Wasi', dum apabila mabaya na siya matug. Subhanallah. Na ini mga kataw tay manghuran, hantangan, sinhambuok manusia, nanunumtum, sin amuin susungon niya amunan adlaw akhirat. Bang dia ini, in kahalan tanyo, alhamdulillah, magaan kato tanyo, in magsadya, sin adlaw akhirat. Sabab kalna, daran tanyo teatali, in amuin, hakikat sin kahalan din diya dunya, but in pakaradyaan, katan din diya dunya, wayroon tutug niya. Adapun, in kabuhi kakkal amunain hadlaw akhirat. Hangkan na, subay pagsadyahan mga kataw tay manghuran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan, tanda sin laggo sin amuin kakahinang ini, amuin pagsadya padlaw akhirat, wiwasiyatan kita niyo. Hambuk sahabat kakasihan niya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wiyasiyatan niya sin wasiyat, panghimati,
pagpatumtum sin hakikat sin dunya, hasupaya namayan di siya matipu. Hasupaya ramayan di siya malupa day nga pagsaddiyahan paadlaw akhirat. In tanda sin halga sin kakahinang pagsaddiya ini mga katawtay manghuran. Hadis din kan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, hambuk waktu laung sin Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Kiamputan law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min akabaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ampas siya wasiyatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Subhanallah. Sa lagu-lagu wasiyat day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang tanyo ini mga katawtay manghuran kapag anggaw taan baran, wayroon na sadya dapat inbuat malaingkan makapagsadya na sadya in tiap-tiap hang katawreng kato tanyo paadlaw akhirat. Bang tanyo ini kapag anggaw taan baran marayaw in wasiyat sa lagu-lagu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unang inwasiyat ini, kun fid dunya, aw na in ginhawabaran mo rin diha dunya, kaannaka gharib. Sa kaula-ulain ikaw, gharib, stranger, bukon kau tutug hawla yan. Aw abiru sabil, ataw in kaaunan mo magtutulak-tulak sadya, konsum ko nisa, mui kau, pahula mo, matan. Mga katawtay manghuran. Wasiyat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. In ummul hawaktu ini Ibnu Umar, hambuok bata-bata mga katawtay manghuran. Subhanallah. In ummulnya kana radhiyallahu an syabban saghiran fil ashri thaniyati min umurihi. Bahong bata, ummul hangpu tag 2 tahun dah. Sumahawa, tanda sin halga sin pagsadya ini, nisan siya bahong bata. Ang pananubul-subul, wiyasiyatan na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinwasiyat pagsadya paadlaw akhirat. Aw na in ginhawabaran mo, den diha dunya sa pantun in ikaw, nakabutang kau, nakapaghula kau, hambuk hula, bukon mo hula matan. Atawa magtutulak-tulak. Mga katawtay manguran, in ini, bang tanyo panduahan marayaw, amo inin first step, hasupaya kita nyo makapagsadya paadlaw akhirat. Sawab apabila in manusia, in pangatud niya sin dunya ini, but kabuhi, mahaba, kabuhi, matan na mahunit na kanya magsadya. Sawab mangamdos na siya sin kahalan din diha dunya, ampa in ini di mapatut pangamdusan. Sawab kuno waktu, magbutas kau iban sin dunya. Hakikat sin dunya mga katawtay manghuran. Ampa in ini, makapiligdo mga katawtay manghuran. Bang tanyo di panggayunggungan, baugbukan in wasiyat yato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makapiligdo in dunya ini. Sabab in dunya, tiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. In kabuhi dunya ini, wayroon buat malainkan. Paglami-lami, makatipu. Paglami-lami, nagdara katitipuhan. Amo na in manusia, amo in kalupahan niya na in pagsadya paadlaw akhirat.
Wayroon na parulinya sin pag-amal ibadat. Wayroon na parulinya sin pag-agama. In mahal nga kanya paglami-lami rin diha dunya. Matug siya. In mahal nga kanya paglami-lami. Katitipuhan mga katao tayo manghuran. Hindi arasin dunya ini. Nasampay abutan na siya. Singantaan, sin kabuhi niya. Ampa siya makasayo. Ay kautuwi. Kalakihan ko hati. In pagsadya paadlaw akhirat. Ay kautuwi. In dunya. Amuin. Yalgaan ko. Adlaw-adlaw tiyatali ko. Paglami-lami. Yadto na mutas na rin kako. Na ini mga katao tayo manghuran, kahalan, amuin, kaluhian na, pagsusun na, sabab karna, na limaray na kanya, in amuin wakto'y pagsasadya, pagtulbas na, amo na inaadlaw akhirat. Nakikita niyo mga bariman, mga katao tayo manghuran, mura-murahan, paunon kita nyo sin Allahu Ta'ala day nga mga bariman matan kaniya, amuin manggayunggong sin wasiyat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagu-lagu ini, tungod pagsadya pa adlaw akhirat. Aw na ingin hawabaran mo, garib, bukon kaw, amuin tagda po sin hula, kaya butangan mo. Biya na sinupama mga katao tayo mangura, na supaya kahatian tanyo marayaw. Biya na sinlong ta mag-abroad biyayan, OFW. Inahin ini mga katao tayo manguran, maghula kaw, upama niya biya mga Saudi yaon. Yatto na yung kabuhianan mo, in family mo, iban sin paghula mo, sasakatan mo, sumagawa in hula yaon Saudi, bukon mo yaon hula. Matan. In pangatayan mo balgantong damari pa Philippines. Longsin kita lupang sinilangan. Amo in yari rin ni in amo in ugat mo. Subhanallah. Biya ayan in kaahalan mga katao tayo manguran. Hangkan na misan pabiyadiin na in amuin pag-usaha ha abroad, in pangatayan sin amuin OFW, balgantong damari palupang sinilangan niya. Amo na hula tabiayan Philippines. Subhanallah. Bang siya abutan sin kamatay biyayan, di dayan magrida bang bukon dahon mari inbaran niya, dan dihitanum hahula niya matan lupang sinilangan. Mga katao tayo manguran in ini upama sadya biyayan, hasupaya kahatian ta. In pagyanon stranger, hambuk hula biyayan. Nabiyayan subay in kaaunan tanyo, tudyo pa adlaw akhirat. Misan kaw piu ang tahon nagkabuyan ang dendiha dunya. Iban sin ahli mo, iban sa sakatan mo malingkat, iban sin paghula mo maamu, bunggalo. Subay in pangatayan mo balgantong dapa adlaw akhirat. Sawab amo yatto in kabuhi mo kakkal. Piapan jari kau sin Allahu Ta'ala maghula rin dito hatu kakkal. Adapun din diha dunya na in ini temporary sadya biyayan. Tanda ni magbutas da kau kuno waktu, mabaya kau iban sindi. Wasiyat sa lagu-lagu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang tanyo ini kabawbukan, magaan nakato tanyo in magsadya paadlaw akhirat. Aw abiru sabil, atawa magtutulak in kaaunan mo, magtutulak-tulak biyayan. Hati niya kuno waktu
maubos mo inhinang mo biyayan, mission mo biyayan, wayroon buli rapat magbalik dakaw, pahula mo matan, biya sinta o magtutulak-tulak biyayan. Doon na ka mag-uusaha-usaha biyayan, maglilito biyayan, maghapit-hapit biyayan. Bang yato maubos na in maksud niya, hatulak niya yato, wayroon buli rapat mo na siya magbalik biyayan. Kahalan sinta o magtutulak-tulak biyayan. Ubuson niya sadyay maksud niya. Nain kita nyo damikyan biyat tura mga kataw tayo manguran. Habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay maun kita niyo. Piyakari kita nyo maripa dunya. In mission ta nyo mag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na injang kaan sin pag-amal ibadat subay maubos na yung kabuhitan niyo. Amoy mapatay na yung mano siya biyayan. Amo yato yung jangkaan, hati niya, ubos na yung mission mo, magbalik na kaw matto, pahula mo kakal, amo na yung adlaw akhirat. Amo yan mga kataw tayo manguran. Wasiyat sa lagbu-lagbu, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang tanyo ini, kabawbugan, insya Allah subhanahu wa ta'ala, makaan na kato tanyo, in amuin, magsadya pa adlaw akhirat. Ang pamakataw tayo manghuran, in adlaw akhirat, na nakalando ba yung layo niya makataw tayo manghuran. Tanda niya, wayroon pa nakatulak pa adlaw akhirat, in nakabalik. Tanda sin layo mga kataw tayo manghuran. Ampay in adlaw akhirat mga kataw tayo manghuran, in panagnaan niya, amo na in pakubulan. Allahu Akbar. Amo in mapatay na in manusia. Sampay hatod na siya pakubulan. Amo yan in panagnaan paghulaan ha adlaw akhirat. Ngan sadya mga kataw tayo manghuran pakubulan atawa kubul. Bukon kayan mapatut pagsadyahan. Sin kita niyo taka kabuhi. Amin biyayta sin Allahu Ta'ala. Kullu nafsin da'iqatul maut. Katan ginhawawaran taka kabuhi. Wayroon dapat makananam sin kamatay. Hati niya ipagbakta niyo yan. Bukon kayan mapatut pagsadyahan. Makataw tayo manghuran. Tanto na sadya intao mabaya malappas. Day nga kabinsanaan kakkal paisab. Amuin magsadya siya. Sin amuin sungon niya ini. Amo na in adlaw akhirat. Mga kataw tayo manghuran. In adlaw akhirat maun siya. Ada kala amuin kiamatun nen dunya. Lungsarun na in dunya ini. Lubuhun na. Adlaw akhirat na. Atawa isab. Matay na in manusia. Na tumagna na in adlaw akhirat din doon kaniya. Dua ini mga kataw tayo manguran. In amuin sungun sin dunya. Ada kala kiamatun na in dunya. Malubo na malungsad na. Atawa mapatay na in manusia. Pagtawa kunda isab siya. Qiyamatus sughra. Kiyamat sibi-sibi sabab na lungsad na in dunya roon kaniya. Way roon na puas parakala na. In katan pakaradyaan niya diha dunya bugto na mga kataw tayo manguran. Bang miabot na yung kamatay niya. Nangkan na mga kataw tayo manguran in ini suway pagsadyahan sin kita niyo. Day nga mga sa laggo-laggo hikapagsadyatan niyo sin amuin adlaw akhirat amo na yung pangatayan sawasa mga kataw tayo manghuran. Sabab karna in ini malaggo tod in bakkas niya paamal ibadat sin kita niyo. Misan kaw nagaamal ibadat matuyo
magsambahayang, magpuasa, bangin pangatayan mo, aw lummi niya day nga igil jangki, na wayroon matiguma day nga amal ibadat mo. Pupuron mga katawtay manghuran, sababin igil jangki in iyan kayo. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pupuron niya in amal ibadat. Wayroon matiguma, wayroon makapin mga katawtay manghuran. Hangkan na Allah Ta'ala bihita niya kato tanyo, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Haadlaw akhirat di na magmumpaat in alta misan biyari in taud niya in kaanakan illa man atallaha biqalbin salim, buat malainkan amura kuman in manusia di matong pa Allah subhanahu wa ta'ala nagdara pangatayan malanu sawasa salamat subhanallah. Day nga mga salagu-lagu mga katawtay manghuran, ipagsaddiatan niyo pa adlaw akhirat, dum adlaw lialanuan tanyo ini, labi luwa na bangkitan nyo na matug biyayan. Biya sin kaaunan, sin mga sila salafun as-salih, di sila matug. Buat malainkan lanuan nila na yung pangatayan nila. Nabiya ayan mga katawtay manghuran. Danikyan day nga mga hikapagsaddiatan yung paadlaw akhirat, dila mabuntul. Amuin malano, day nga pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab mga katawtay manghuran, damikyan malago day sa bakkas niya paamal ibadat sin kita niyo. Biya na sin paglimot. In iyan mga katawtay manghuran, bangyan ya amalan sin tao, misan siya nagaamal ibadat, damikyan wayroon matihuma makapinday nga amal ibadat niya. Malusong siya hadlaw akhirat. Kita nyo na yun, biyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadlaw akhirat, maaunin pagtuntot hantara sin manusia. Intao makusog, mamungmung. Iman sin manglimot, na hadlaw akhirat, hirihil niya in amuin karayawan niya. Amal ibadat niya, paamuin taulimot niya, patao piyamumungan niya. Malusong siya hadlaw akhirat. Kan na mga katawtay manghuran, damikyan day nga mga salagu-lagoy sadyatan niyo, paadlaw akhirat, dila malano sutsi day nga pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tartanto na tuod in paglimot iban sin pamungmung bisara lukat lambing mangi biyan. Mga katawtay manghuran, iban na sin katan amal ibadat piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. In iyan bang mo amalan sa lagu-lagu pagsadya mo paadlaw akhirat. Labi luwa na in sambahay ang 5 waktu mga katawtay manghuran. In iyan subay mo tuod yan, amuin anggaw taan baran, di mo yan butason daing kay mo, bangkaw di magsusun. Sabab karna in sambahyang 5 waktu, amu yan in panagnaan, hisabon kay mo haadlaw kiyamat. Bangway roon sambahyang mo, di kaw makapasa sambahyang 5 waktu pardo ini, na fail na kaw hakatan kakahinang. Misan kaw magpupuasa, magsasarap ka, maghadji tahon-tahon, bangway roon sambahyang mo 5 waktu, makaminsan dahang katahon, ataw bulan Ramadan sadya, sangi-ngi na pagsadya mo paadlaw akhirat. Wal iyadu billah. Wayroon mga katawtay manghuran, di na kaw makapas sa katan kakahinang bangkaw na feel isang bahayang 5 waktu yan. Hangkan na mga katawtay manghuran, pagsadya pa adlaw akhirat, intunayon mo in mga piyardo sin Allahu Ta'ala, muna-muna na in sambahayang 5 waktu. Allahu Akbar. Mga katawtay manghuran, damikyan
daing hamanga amuin hikasapag sadya tanyo paadlaw akhirat sababin pakaradyaan tanyo mga kataw tay manguran lando tod siya amuin mahal ka subay bisarahon babayari pa kita nyo dunya sabab bang miyabot na in amuin kamatay puas na wayro na pagsadya hangkan na yung pagsusunsin manusia na di ikasipat mga kataw tay manguran bang sadya amuin lumuha dugo biyayan kakitaan tanyo yung manusia magluha dugo sin pagsusun nila sin wayroon sila nakapagsadya di na sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kitaan nyo antakula nafsu ya hasrata antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin parman sin Allahu ta'ala kitaan yung mga katao tayo manguran pagsusun sin tao wayroon nakapagsadya paadlaw akhirat mamunglaong ya hasrata apu kaluhian ma farrattu fi jambillah sin amuin lupas ko waktu dan di hadunya wala ako timunay sin mga piyawajib wala ako timunay sin dia akan piyahil pahil ko waya ko nagparuli waya ko nang halgai sin pag-amal ibadat pa Allah Ta'ala wa in kuntu laminas sakhirin sumagawa in kaaunan ko hadunya day nga mga tao mangudyo mga tao nagsasadya sin pag-amal ibadat paadlaw akhirat wala siya nagsadya sa mangudyo siya day nga sa obyat wa waktu di matong kanyang kamatay pagsusun di ikasipat sampai kaya silawak niya parman sin Allahu Ta'ala ya hasrata apo kaluhian sab hubos na di na siya makabalik maripa dunya misan siya magluha dugo biyayan mga kataw tay manguran pila sadya inamuin kasakupan tanyo biyain ning kahalan nila bang mo patumtuman pagsambahayang kamu 5 waktu sababin sambayang 5 waktu in iyan panagnaan hisabon ka to hadlaw kiyamat bang kita nyo di makapas di na kita nyo makapas sa katan kakahinang biyayan mangudyo gamayan masatan nyo ini in kamu yan magtuwad tungki sadya in kanyo yan astagfirullahal azim in ini mga kataw tay manguran kabtangan sintao jahil dunya akhirat in kajahilan niya magtuwad tungki sadya ko ni magsambayang 5 waktu astagfirullahal azim hinyan makarungog kaw day nga mga tao amuin mga tao mangudyo biyayan na jahil ini mga kataw tay manguran dunya akhirat kajahilan niya dunya wala niya kaya hatian in sambahyang 5 waktu in iyawn exercise sa lagu-lagu misan siya di na amuin mag-gym biyayan bang siya makulasog na magsambahyang 5 waktu sa nitya sa lagu-lagu exercise in pamaranan niya subhanallah labi luwa na yung sambahyang pajar kita active in life biyayan may naat pa, bati na siya. Mag-isambahayang. In kamumpata niya, dunya mga kataw tayo manguran. Exercise sa lagu-lagu. Subhanallah. Nalawiluwa na in kamumpata niya hadlaw akhirat. Amoy ni kasan ng kaniya. Hadlaw akhirat. Subhanallah. Naamu yan mga kataw tayo manguran. Hangkan nakita nyo suway magsadya, babayari dunya, hasupaya di maaun kato tanyo yung pagsusun. Sintao ini biyayan. Amuin mangudyo-ngudyo. Di mag-amal ibadat. Nasung niya silawak. Bang mabot ng kamatay kanya. Ya hasrata. Apu kalugian. Allahu Akbar. Hangkan na lang Imam Hasanul Basri. Fadahal mautud dunya.
Bukisan sin kamatay in hakikat sin dunya. Allahu Akbar. Dan dia dunya, huna-huna niya biya mga paglami-lami sadya in mahal nga rin dia dunya. Wala niya kaya hatian marayaw in hakikat sin dunya buat malengkan bang dumatong ning kamatay. Ang kan na imano siya rin dia dunya singod sin mga ulama sa kaula-ula natutog. Kuno sila makabati, makasayo, bang mabot na kanilang kamatay. Ay kautuy. Indunya. Amo indum adlaw ko tiyali biyayan. Yalgaan. Yadtuna. Wayroon na nara. Misan uno-uno. In akhirat amo ining kabuhi kakkal. Makataw tay manghuran. Pakaradyaan. Amo in suway pagsadyahan sin kita nyo amunin adlaw akhirat. Nain pag-ibadat mga katawtay manghuran, amo yanin sa lago-lago ipagsadyatan nyo pa adlaw akhirat. Sabab amo yanin makadkato palong pakuburan, amal ibadat tanyo. Aun pa isab mga katawtay manghuran, amo in misan yad to nakita nyo adlaw akhirat, along pakuburan na, aun pa makaurol kato tanyo, amal ibadat. Ini mapatut tanyo hinangon babayariha dunya pagsadya tanyo padlaw akhirat. Uno ini mga katawtay manghuran, amo na inbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya sahih atas tu hinang mga katawtay manghuran. Ida mata ibnu Adam inkata amaluhu illa min salas. Apabila mapatay na anak po Adam, mahugto na in kakahinang niya, ubos na katan, tikmod na, illa min salas, buat malaingkan, hatu inibiyayan. Hati niya misan siya yagto na hadlaw akhirat, wayrunin baran niya diya dunya, intu hinang inibang niya na hinang, masi-masi aun pa karayawan niya, mag-urul ka niya matu. Allahu Akbar. Day nga mga salago-lago suway tanyo isadya pa adlaw akhirat into ini. Mahinang tanyo babayari pa kato yung kabuhi. Uno ini mga katawtay manghuran, sadaqatin jariyah. Sarap ka amuin magdahan in karayawan niya, in kamumpaatan niya. Muna-muna na masjid mga katawtay manghuran. Not necessarily ikaw in maggastusin katan biyan. Sumawa misanda kuman makatabang kaw. Uno-uno na alta atawasang sa pagpatindog sin masjid subhanallah in iyan mahaba in pangumulan din kay mo. Misan kaw yadto na akhirat bang in masjid yon masi-masi yaon. Piyag iibadatan si mga bangsa muslimin masi-masin ang malibadat mo biyan. Umanod palong pakuburan mo biya tubig in karayawan. Subhanallah. Iban sin uno-uno na sarap kamubiyayan amuin dumagan in kamumpaatan niya pamahadya na. Labi luba na pamangatay manghudmubang sa muslimin. CR na ka atawa dan na ka piyahuntol mo biyan. Subhanallah. Ang kamumpaatan niya masi-masin karayawan mo. Amo yan mga katawtay manghuran, day nga mga salago-lagoy pagsadyatan nyo. Babayariya dunya, suway kita nyo makahinang sadaka jariya. Hakabuhitan nyo biyayan. Supaya sukul, misan ito nakita nyo adlaw akhirat, alhamdulillah, masi-masi, aun pa mag-urul katutan nyo ang malibadat karayawan. Ikaruan niya aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu nagmumpaat, subhanallah. Hati niya ilmu dahil nga Quran, iban sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yan in sa lagu-lagu. Ilmu makariya kamumpaatan pamanusiya. Dunya labi lubad law akhirat. Bangkaw nakahindo dahil di hadunya. Na in iyan mga katawtay manghuran, malaggo ibadat murul kay mo biyan. Sabi sa wayron na kauran diya dunya, masi-masi na amuin, kaya hindo mo yato nagmumumpaat pa mga, kaya hinduan mo.
Dengan sabi ito, dilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, tumbas pahala. So, binang mo yato rin diya dunya. Ngayon, katan kita niyo ni mga kataw tayo manghuran, in kamatanan niya, manghihindo kita niyo biyayan katan. Subhanallah. In ama, siya ay manghindo palong kaluarga niya. In amuin, laong tabiyan, taumaa sa kauman, siya ay manghindo ara ayat niya biyayan. Nabang sa upama, di kita makakausbihan manghindo biyayan, sinamuin, parihalan pag-agama, na hangkan na isab aun madrasa biyayan. Yan in kaguruhan tanyo, amuin tumabang katu tanyo, tumunay sin kawajiban tanyo, paahali tanyo. Subhanallah. Hangkan na ayaw kita nyo amuin magmaikot sin waktu, hiyatud tanyo in anak tanyo, in laong kaluarga, ahli tanyo, pakamadrasahan. Sabin iyan mga kataw tayo manghuran, na pamuas kawajiban. Sabang ikaw intaw maas, halawang family, biya na sin ama kau biyayan, na ikaw in kawajiban biyan. Naman kau di makakaus, yan in mga kamadrasahan mga kataw tayo manghuran. Sa misan pabiyat tu isab, subay kau maanib biyan. Sabab, apabila ilmu isabyan, guwa na, dengan pangindo sin Quran, iban sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyatto, gamani kabinsa na kay mo biyan. Ang kanasway mo pagpiun da isab, in pangadjian mo, in pagguruhan mo, in amuin, pangaruhan mo biyan, sin ilmu, sabab, in iyan na bangkaw naka dulapak, paamuin kalaungan, amin misan bukon na panghindo sin Quran, panghindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaungan na iniyan di ikamumpaat, hikabin sana kay mo gamayan, ikajulja na kay mo, sa misan kaw yato na adlaw akhirat, bangkaw nakabin ilmu, atawa ikaw nahinang sabab, may ta silaw na lawong, sabab sin ilmu, kalaungan, masi-masiin, kabin sanaan min siksa mo yan, indusa mo, misan kaw yato na lawong pakuburan biyan, wal iyadu billah. Makataw tayo manghuran, mamarahinat, tanda, alamat, sinin ilmu yan, kakahinang yan, kalaungan apabila wayroon nakabaakan mo, halawang Quran, iban panghindo sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Amo yan yung pangilahan mga kataw tayo manghuran. Pangilahan mo yung sin ilmu magmumpaat, apabila yan matarang ang Quran, iban sunna sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, hapamaham sin mga salafun as-salih, salaful ummah. Nabiyan mga kataw tayo manghuran. Hikatunya, waladin salihin yad'u lah, anak salih, hikabin mo rin diya dunya, mga yu kay mo duaa, in iyan, 100% tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan kawiyat tunalong pakuburan, masi-masi, in amuin karayawan mo biyan. Sa lugay siya nag-amal ibadat biyan, masi-masi aun pahala mo biyan. Sabab ikaw in nagkainahon, nagtarbiya ka niya. Hangkan na mga kataw tayo manghuran, na tarbiyahon tanyo marayaw, in amuin, lawm kalwarga tanyo, ahli tanyo, labiluwa na yung kaanakan tanyo, amuin mainang sila salih, mag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In iyan, sa rayaw-rayaw, ikapagsadyatan niyo paadlaw akhirat. Sa misan wayroon nakita niyo rin diya doon, nakitaan yun kamumpaatan niya. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang mapatay na nakapu Adam, bugto na in kakahinang biyan, ubos na. Buat malain ka na to. Naamoy ni mga kataw tayo manghuran, hipagsadyatan niyo paadlaw akhirat. Babayarin kabuhi, subay tuod. Aun ka tu ini tura mga kataw tayo manghuran. Bangway ron di tanyo na majukup tu, misanda kuman hambuk aun kato biyayan. Hasupay ramayan, misalnya tu kita nyo adlaw akhirat, na masi-masi simusong, in amuin karayawan tanyo biyayan. Amo yan mga kataw tayo manghuran. Ang pamasa tanyo ini mga kataw tayo manghuran, maampun tabiya, nempiyag sa sadya pa adlaw akhirat,
Impyag sa sadya pakamatay, tura isabyayan. Kuhan na kita lang ta, to amuin nasabot hadis to sa kalihati, to sapi mandangan. Allahu Akbar. To sapi mandangan biaklas uno. Mayta pagpituhan, pagtuhan, astagfirullahal azim. Pagkamatyan, pagkauhaan, naunuin ini mga kataw tay manguran. Ini pagsadya, wayroon na kamumpaatan niya. Pataon yatay. Sa wayroon tay maununo mga kataw tay manguran na hinang wayroon dia akan sinsara. Biyabay tayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Isiyo sin naginang sinhinang wayroon na mo piyang daakan guwa sara di yan tay maun. Wayroon kamumpaatan niya mga kataw tay manguran. Daman dosa na biyayan. Sabab karna na aun asal ini biyabantangan sinsara biyayan. In amuin waktu kamatay aun sara di madakan dan dunhayan. Hangkan na wayroon na sara aturan taymaun. Apabila aun nabibutang sara sin Islam. Unin sara mga kataw tay manguran mangintaw mapatay biyayan upat para kala. Liguun sambayangon sa puton sambayangon ang paykubul upat para kala. Halawm to adlaw jari magtakziya. In aturan niya amuin tao day nga haguwa biyayan pandaigbay kakampungan masuok makakaus biyayan amuin mangda jajamuhan biyayan ataw kiamatayan. Amuin atin aturan sarap biyayan. Ang paadapon amuin magpajamu biyan intaw kiamatayan inyat to guwa sarap. Hangkan na inyat to pagsadya pakamatay wayroon kamumpaatan niya sabab karna wayroon tay maun mga kataw tay manguran. Sabab hinang wayroon dia akan sinsara biyayan. Inkay banan lumikwanan pa biyan. Patudjuhon hadlaw Jumaat. Allahu Akbar. Na ini mga kataw tay manguran di ta kaakalanin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na Allah ta'ala sangat makaingat. Kaya ingatan niya rin puun sabab may ta'yad to maawning pagdua salamat hadlaw Jumaat. Bang wayroon aun miyatay biyan, di makapikil biyan magpadua salamat. Ada punin pagdua salamat ini pagpajamu biyayan, dahil ini hihinangon siya waktu kabuhi biyayan. Buhi-buhian ni manusia. Ang padapon bang mapatay na dukaing parakala na biyayan. Bukon na ikay magpajamu sa ikaw isuwain jamuhun biyayan. Sintao biyan. Nabiyan mga kataw tay manghuran, in amuin pagsadya pa adlaw akhirat, amuin to yatto kakahinang yatto. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, taupikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sin amuin mga amal biyayan. Ibadat, mahinang tanyo lutuanan, paadlaw akhirat, amo na in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sindiakan, lumayo sinday nga liangan, amo miyamakad, hasara niya biyayan. Amo yan yung magmumpaat mga kataw tayo manguran, mura-murahan, patubtubon tanyo rendi hayni, inshallah subhanahu wa ta'ala pagmumpaat kato tanyo katan, sukol konsum ko ni sa dumatong kati malakal maut, nahin kita nyo biyan, nakapagsadya kita nyo, sinlutuanan tanyo, ampay nini mga kataw tayo manguran, dumatong na sadya, tagha biyan, wayroon pagbayta, wayroon pag, atin niya pag, text biyan, dumatong adlaw ini, wayroon mga kataw tayo manguran. Hangkan na kita nyo, subay, 24/7, nagsasadya biyan, simpakaradyaan tanyo. Before ka matug biyan, pagtawbat in mga pardusahan mo biyan. Pagtawbat, mag-istigpar ka, magdikir ka, magbasa-basa ka biyan. Sa mataod-taon niya, natug biyan, in kaaunan niya, tauron niya pa. Pagbati niya, tao akhirat na siya. Tao akhirat na siya, bukod na siya tao dunya. Naamu yan mga kataw tayo manguran, inaamuin, pagsadyahan tanyo. Mura-murahan, nas'alullaha azza wa jal ayamunna alayna bil amni wal aman, wassalamati wal islam, wal afiyati, wal muafati daimati fid dunya wal akhirah.
ونسأله جل وعلا أن يعيدنا والمسلمين من شر الأشرار وقيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. كما نسأله جل وعلا أن يبعد عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.